kunalaba akuthatha imisebenzi yabo uthola ukuthi wena unamaphepha uphuma university uphuma anywhere kodwa awutholi umsebenzi ijob ungayithola esitolo kodwa lo msebenzi wakho wamaphepha wakho awutholi utshontshiwe ngalesikhathi ulala nalo bhudulo ya ubhudulo yawe isangoma lokade ulala naye imeya ephethe lesangoma lo bhudulo isangoma yafika yathatha into zakho zangena kulo bhudulo besangoma ama gift wabanye abantu athathwa kanjalo so uthola ukuthi umuntu uyakutshela ukuthi mina I'm a qualified nurse I'm a qualified engineer kodwa angitholi umsebenzi ngithola job espa Pick n Pay what but kanti yena qualified ukuyosebenza whereby amaphepha wakhe amthumela khona kodwa lapho abamthatha why mababheka iCV yakhe kuba nomoya obatshela laba bacasa ukuthi asiphuni lo kanti inhlanta yakhe lo ithathiwe inhlanta zabantu ziyathatha uma sifeba nabantu because ukufeba kulala nabantu abantu abayazi kunento eyenzakala spiritual uma abantu balala kunezinto they are exchanging their gift uthatha icase yalo iza kuwe iblessing yakho iya kuloya ziyahamba kanjalo that's why lapha emhlabeni kunabanye abantu mawumbheka uyamanga lo muntu bekuumuntu ngesikhathi esikhulu bekuumuntu asimple kodwa uhamba ngama 4x4 kanti ngalesikhathi athola job kuphi asebenza walala nobani labathingisa umzimba okanje